Korona. I pa si me ljudi, ovdje je Lio Stamanijan, ali danas ko što vidite radimo jedan super cool eksperiment. Da. Za ovaj eksperiment znači treba nam čaša, jedna super cool čaša, pa nam treba rukavice, ok, znači rukavice možete koristiti balon ili rukavice, ja koristim rukavice, ali isti vrag. Treća stvar, treba vam ocat, da opet radimo s octom, se kaže ocat, znači treba nam ocat i zadnja stvar, jedna od bitnih stvari, soda bikarbona, da, to će nam jako puno trebati i da, krenimo u ovaj eksperiment. Ok, kao prva stvar nam treba čaša, kao prvi korak treba nam čaša i ocat. Ok, ma nećete dobiti reklamu, ocat, bilo koja, neću reći kondom, neću, nema to, tam, sve tako. Ok, imamo znači vinski ocat, bez reklame, i čašu. Sad ćemo uliti vinski ocat u čašu, ne puno, ali ne malo, ali ako stavite više, bit će bolji efekat, ako stavite malo, bit će manji efekat. Ali evo, sad ćete vidjeti koliko sam ja stavio, znači... Ok, evo vidite koliko sam ja stavio, znači ne puno ni malo, ako stavite, evo ja sam stavio taman da bude dobar efekat. Znači idemo na drugi korak. Ok, za drugi korak treba vam, znači rukavica ili balon i soda bikarbona. Sad, ovo je jedan malo težih dijelova, znači morate staviti sodu bikarbonu u rukavicu ili balon. Ovo je malo teže, pa onda treba će nam malo više vremena. Ok, nakon puno vremena, evo ga, zadnji put stavljamo unutra, eto ga. Znači morate popuniti, se stavi malo više, isto stvar, ako stavite više bit će veći efekat, ako stavite manje bit će manji efekat. Ok, evo ga, i zadnji, finalni, treći korak. Znači uzimamo čašu koja je puna sa vinskim ocatom i rukavicu koja je isto puna sa sodom bikarbonom. Ok, znači za taj treći korak trebate lijepo staviti rukavicu, znači na čašu, i dignuti te prstiće ili, kako se kaže, ili balon, ako koristite balon, dignuti te prstiće ili balon i efekat, taj eksperiment napokon počinje. Ok, 3, 4, sad! Evo ga, digli smo. Opa, evo ga, vidite, počinju. Piva, nastaje, niđe veze, piva. Ne, puknut će mi, niđe veze, puknut će mi, nisam uspio posnimiti. Ok, napokon smo namjestili opet, sad imamo još malo soda bikarbone i evo ga, stavili smo, ide, opa, evo opet se puni. Sad ću vam lijepo pokazati, evo vidite, napunila se ruka, evo imamo prijatelja, niđe veze, prijatelj. Evo, on se zove Damiljenko, da, pozdrav Damiljenko, pozdravite ga ljudi u komentarima, napišite pozdrav Damiljenko. Oh my god, joj, ne! Joj, crni Damiljenko, čekajte sam. Znači, ako niste skužili, meni je pala rukavica preko terase, da. Dobro, Anelio kanal, znači ovo je lud kanal sa velikim eksperimentima i da, to je to. Pala mi rukavica kroz terasu. To bilo to epizode danas, da se sviđala, ostavite like i subscribe. Ovo na kraju se nije planiralo, ali nema veze. Ostavite like i subscribe za nove eksperimente i pozdrav. Ali molim vas, pogledajte moj setup, znači imamo ovdje bocu, točnije čašu sa octom. Tamo dole, znači imamo rukavicu koja je pala, ovdje je bačen boca od octa, soda bikarbona, stalak koji je pun, ne znam da li vidite, pun sode bikarbone. Znači, bože, znači, eto, dobrodošli na Anelio kanal, pozdrav.